Here one more Ghana about 1972. Ebi si yemen. Ahini sorry ahini so. Na Colonel IK Champon. Or sorry be two. Buzi abaye dey. Etugu. Eno ni Adofunu memamo akwaba shonko eba too much GHFD yi so nana ma owusu enimide na dano ensema trendy ewo omayimu ena mede esumo ewo ye fide yi so na nti ebusua monje pre na me femu nchiremu no embremu na asemi nya ne se afi 2020 bato afi a oba ye mra no ma ne ye mra kwan no na pepepe na sims bebre ena esi ewo afi asase nanso ebe ye dum no kofo keka ena bekoye enkoye na we na bayo ketua bi a we di 6 years wode aba bonten se wasum daye na bayo ni din de Celestine daye so ni nya no se ohun se abato no ne mami pie fifie akotubi ebre na so ama ne mami kotubi na ebre na mami pie fi omo dan ni mu pe na asojafo eba ne mami no so bisa ne se hina na okoto aba edi ama no na no na ne mami no so ante ase no se na de oto aba ma no so de nka obi asem to oyi no hwanu no na police for no na sorry asojafo no etusi on ne so a omo bo na te se onya kwan edi dwane a ofa ne ba edi nechi na akola ne chiremu a wo mu pia bonten eso no ase bebi a omo fe bia no na asojafo no ewo ha wo mo bobo nkofo boja hwiegu na bomb totototo basabasa ewo bebi bia na nche no mu se nkofo foforo bi so abepie mu ewo da yeso no ma omo so wo mu bu sojafo no se adenti no wo mo bo nkofo na butaye bia enteche omo bo omo keke na no ebie mu no so de tu dwase se Ghana ha se nyame eyi mampeni a oda na koma so de man na mampeni ni din de wa cheda amba nchen na nso o kire ne se wo beyi obi a owa akoma pa owo ni enisuade hu te se owa abotre owo nipa hu do a te se obeba ama Ghana akoso ne busafo da sumwe de Ghana kuka kono se eho ene yeko ana se da keke yembo tokura mon twa me ba sisi ane de hu komo no ato aso de mam fitani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe yeah mami apostle yeah bibi aboko oh yeah Yankopon dum ani mumpa bo dimetiwo bibi aboko God's watchman yami adome hoye yeah me God's watchman bakope yes obi eni obi David the only watchman in Ghana. Apostle, I'm sorry for any as of my main obi bia hoye Oh Yankopon do ni Christ admunti obia ye kama se bia ye boka eni ye kwa anisa Apostle akla kitwe 6 years ne da yesuma wo de abeto abontin Apostle who ne say Ozua me da was na me nshira ni my phone nyina too much GH4 na me eni mo chi sa nkosi atimoda amen na ehwefo tiefo nyina so edi Yankopon din edamase na me nshira mo bre bia munya bre na oba ha ma sori mane me man yire mu so Yankopon nshira o Osuai akora no so wasum dae no waka chere mami na mami dia betu social media oni yebo we atena se yan se yebo bu o se dae no wasum na dae se eba because radical or Joel chapter 2 verse 28 o se ene di ekire no mehwie me honhom no bi agu honam nyina so na ma ne merima bi asonkom ya asoso daye enisuade hunu eno na America abamu ewo fulfill wo Pentecost day no ya honkonkon ba na start say eye adwuma so ndi owe ai
chokunkun mu a Acts 21 verse 8 and 9 na sepakani bi ye friend Philip no ma 2 guests na o ye 4 guests kra o ye emabunu a o mo hyankom ya chese nsuade hu ni ade nyina no kan yom de nti e wo nti nkola se no nyame betimi de waye o mo ye adwuma na de be nyi achi nti da ye na akola na so no se no ne ye hwe ni yie ye bɔ ho mpae wo de ase na onyame dum ye na efiri ho so ho na basa according to Matthew 24 no papa Yesu kan sembi wo se na awurade ɔte enwobopo so no suanfo no ba ne nkyɛn wo fa ba bi be ka kyerɛ ne sɛ ka kyerɛ da bɛn na weinum bɛyɛ ho na ɛdien ene bɛyɛ wo bɛyɛ oba ani wiase awieye ho nsɛnkyerɛne na Yesu bua se wɔn sɛ monhwɛ ye na obi a na adamo na nipa bebree edimidin ba be ka sɛ meni Kristo no no abɛdaada enipa bebree na mobɛte ɔkon ani akosɛm monhwɛ ye no makoma ntu efiri sɛ etwa sɛ ɛba nanso na awieye no enya nnuri na ɔman ɛbɛsɔre ɔman so ɛne ahinie asɔre ahinie so ɛna na ɛkɔm ɛne asase wosoɔ bɛba emiamia na wenu nyinaa ɛne awoko yi a mfiti aseɛ so dae ho but all the same no the American say the papa Yesu kan yi ɛsɛ bam nti who's asase wosoɔ come eba say East Africa and some countries come you on pa come aba ensem bebre wo so okon ye beti okon ani yakosem ntokosem bebre wiase wo se ye me yakoma ntu if you say twase ere eba anti ye po yakopo say twase ere eba ena ekoso ba bi bebre ni bo ena ekoso ba bi bebre ena o chese amame so na man so na hinie asori ahinie so yadi e wo mu Ghana ha eba 1972 ebi si yeman mu ahinie asori ahinie so na ayi Colonel I.K. Champon osori betu ayi buzi abaye dey etugu eno ni ahinie sori ahinie so to no betu wi betra ho ena wo mu ana ayi JJ Warrens 1979 onu so sori ena onu so betu abaye ho oyi Champon abaye no enya Supreme Military Council number 1 and number 2 ena Akufu onu no oda no na Champon free ho omu yi ni firi no bae edo no bae no ena Warrens so betu wo nguye ena omma penifo no wo ma oso mo ye corrupt no man na sense so ampa enti odituo egbo nipa be sensia top military officers 6 okumom nyina otashi opuna no firing squad so ahinie ena sorry ahinie so eno ni cool no eno ni cool no enti awurade kan say ebi betimi asi mi na no bi na me ka say se Ghana ya nhwe yi a soja ni oba sorry wo Ghana ha say oye cool no Rollins die na C79 no keto akora so endi sa akora bi akoso daye na wakacha ni maame ne de abeto mi kan sa ama obi a ate akora no daye no so ye na yemfa yenkase ye akora asem yemfa ne se akoda na aso daye mpanifo to omemu asofo ye wo ho yankopɔ anfa ankyerɛ akristofo bebre enkremofo bebre esum bebre akora ketwa moa 6 years ana so empaninda ye sei daye ehu eso pa mumie mfa ni agoro Ghana for the make catch am say mumie mfa ni agoro ni anyire ye ho especially akristofo yemfa nkompa bom dendenden na mpanifo no so tutu wo mo ade na ade a yankopɔ yi akyera akora no ebetumi aba ye yire ye ho bɔ mpaya ena urade besi ano hwese na anu ye voters ID card keko
Registration keke. Ya obi akwa register na wonya ne card na duru hon mo akoto aba no. Etuo totoy. Ya say ayi oba we your friends ekra. Hawa kumsin. Onu aba be se no va tuo tu popo. Tutu ayi den. Se nsuo beto a. Enframa na di ka afa. Ana me boa. Edi ehun frama no. Edi media me se de esi kuro no. Politicians omo man se be kum ni pe wo mem. Se ehunu bi da. Ya te bi da. Ghana ha bi esi da. Nigeria bi esi, Cote d'Ivoire bi esi. Country Congo no ne some other countries. Europe kura abro kire ni mu ni ade America South America awurade Yesu Kristo nsem na o kan ye no. Eno an na ye den. Eye adwuma. Eni se abofra ti say ne zo nyame yi a kire no a. So mumma ye nye den. Ye nye careful. Ye vie na nsi bom ne mo mpa nsu fre Nyankopon se ye pa ne chew. Anyensa sa ya de we ni ayi ntokwa bi sa ebeba de a ebe ye ohaw. Nsempi. Na du na de o se meka no. Okay, apostle, ebi mo so keka se na sen kwa de ekotoka de obi ante ase obehu coronavirus sha se ebo ni ekofa akule bia yesi akule bia sum da ye coronavirus ebe ko ene de ti e ba ye ni se ebi kra se asese no kampo na akule bi da ye osun o Cape Coast se yemfa ehwi nipa hu hwi yemfa nche bible mu bebi a bebi a bebi bible ma wo ni won no the friends so na coronavirus dey beat me sa nyama na ba kwenti kofo ka se ase na nse nkofo take advantage of nkwala or the akladin no abeka nsem hu de ato keke se ope nipa ni madum nti no de aka akola wan se no de beto no e beto aka se bi sa na esi ana Ujua mami asem de nipa so na asem so mpe nipa ni nipa ne pasem de ntimi ka sa ne se Ghana for no ene be kwa kofa ntokwa na ba se bi sa ba ye na ne be kwa kofa ba ye bi na no ayi voters ID card ya ye we ni wen mre bi so na nsem won che kra ayi msesalasi ya no ayi ba bia ayi mi se obi wi ena ayi seat ni da ho MPB ena omo esabeto abayi MP no ayawaso wesmo ayawaso ogo ho no eno so hwe se mo si ho wo yesi bi di vigilante fo enu mu ni ade ne we say adentina ese basa dina me si asem panipa enipa ne pasem ye ni me kwa go faba endi akola no the wakan it could be true it could be false so but solution here then by prayer. See be sure of Nyankopon. So na Nyankopon hu yemabo. Na ode ebo ne ache na bibi eba ade bone eba yeso bia no wo ye free yeso. Every say ewiase ba bia ya duro no. Da bia ya akopem no. Say obia anwene Nyankopon hini ho ana nipa bia anwene ade tenene ne papa ye ho. Ye nipa dwene ho ye ba akopɛ to become rich. So when to want to go and money and he so say they will can here akore with Diana wo hunu na wo ka chere no so ahini so ni nyina to me any sika ahuyade e because sika wo akonya no wo sika wo akonya no ya wo ntibosi ya wo mkobobo eni sika gasia wo mo abubo bodi cha wo tikwa na we ma so wo so wan si dinim me so wan si dinim so no mo kwaje a ye se ye di ye we wo hu de adwuma kra de kwakoye na eni de kokosi ye so na o ma no na je se bra ni ebre si ya 1979 some people ni se ni pa no so say so some na Ghana population kwa ni 10 million ni 10 million corruption me see ama ozua se wo tie me ya samra no hu samna kwa ni nyabi nyare samna me ka kire o kemereke na samna kwa nyabi na mereke de ko obeda no nyabi ano unya provisions amo unyabi nto
wunya buronto bibia wo ye den no man no penifo na disika no di bone ama ni pebre 79 kama na me yaduma water and country planning department oh Kumasi and the run is sorry and the 15 May wo ye ku no na ye kire no kotum and then penifo di na chi na penifo no akupu no ma ye say jumfo fo no ibobua no kumfo e de me go court omo an court wo soja court wo omo ba ye ne wo Supreme Court ni High Court no mo omo an sada settle wo mo court tribunal ene ye gina so ye di asem no ne ye di ni ne ya wie bibia ne ya ye ntu nheda wo ene ko ba ne sa ene ayi obese jeje runs no shiga urum wo tutu no boyere nyina emu de pride so se ni atwe soja ho eni soja de e ba o mamu a soja kora na hu no ehu enya kora enti omu tutu no boyere no ene o shiga urum ene sekun so yen be se mienu asemiensa ene second batch no ene captain Buachi Jan o sorry ye ade ba chi dum wo no anadwono ene um ko yi run security ga kum ni pa soja bo o nyina no take over ene run spie na sani Ghana si ye akua ayi o president ama samre na mo no ye nya so se ni awo nyam ye na bi na ma wi ase 41 years ni ene he the Rollins wodru he the native agru my very young man oh said you will see ye Ghana ha na nim se Ghana corrupts na nim se corruption be sa sorry ye jira say da I never think of it. And this is so, they said, yeah, of course, on a check and check running time. You know, me catch you. na possible to kasa si ya upa che se de ekeka kwai de bibi sa betime si wo man mu Yeah, and I make us ya mom pa ya. Bibi betime si. Ama check running si de no. And then the be see so be every so be ya. Me preso. And yet oh, civilian on the who be kwa de bibi abesho. Oh, na mumu no si ya mom pa ya de ya. Na say akwama bi ba na say soja ni bi sorry gina pa de ya. Rollins de no be ko be company fo no fa. hey na apostle won say na say tem so sem na me from me say enkofo bi plan ku last time crampo no TV so say ba na ko chiche enkofo bi say wo mo plan ku etia o man mu nti say yeti bisa tina na no me pata say nyakopo na edan bibi edi ache because nyama akoso e wo suma say kofo tena se abopo bi e betuma basa say ye say kofo bi ku say de wo kan ye na nsan mu yete ni sa so hu na say yampa na de me kan say awurade mpangu ma yen na ye hu nto yen because ku die soja bo die wo munya base pe asama ba bibia sisi se emra pa no e se de nyaduma soja mra na yaduma soja mra so de enti se ordinary laws na o ho no ye de enti omo yesa no o so mo nyina hu se o se na bo se o mo hu no ma no se ni pe bre one time no ni pe bre papa na be no no sika no yo mu di bum 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 e ba nya hwe sana David to afri aba be duro NDC NPP ene wo so ade be si enemre ene sera eni pa sofa on we say se nyame amoaye ne se so de ni bi sore dia enye papa so enti sakola no hunu bibi sa ana se obi different bi aso daye ehunu bibi sa na obekan mummy enve ni agro because me can say 1966 kuno so 1966 kotokani afifa sama na me young boy kotokani afifa eye ku etu Kwame Nkrumah ade so me bra pani onya de baby ko mo ye sofo ohunu sa ade no o ka che me ma me se na me to o ka che me ma me se ah mami yakopon yi a che me kotoka asoja fo achen ekunu etwa ne be ma afiri so enti asema ba o ma no mu no enye sama no mo ye ku na wie etu Kwame Nkrumah
ni nyina so hunu yo Kwame Nkrumah de no hunu e ka che me maame ne ebusuabo na samre na social media asem ni ho radio kura no ani GBC ya enti no no so onye obi a wo animu ni ade me o ka che me kai ba ampani pa kotoka na o ka se ebi kuna twan be ma hye na numu no asoja fo ko chi no woni dem won kra e twan be ma e kuni ya eti abemu na ma msi ye kojo kan yo on se friend kojo o kan yo e na abemu no eti sanyi wani ma no nyame timi ti ayi hire obi wo ti ase e eti je so de akoba kura sak okola de na sem no hunu ade bi ana da ya bi sa na se obeka ya empanifo bi a ya mfa ni serious eti se mo amaso vo ya mo ka se mo ye kuku dambo yi wo mo na kan mo ba ji adie na meboa enti bibi sa betumasi because prophecy wo ho ya Yesu Kristo aka to 2000 years ni sa hinie e be sori ahinie so ene akoso wo wi ase ba bia no apostle mami fa we embrem akra no ne dai no ekwewe no ka se ohun se ekofofo bi aba te se a police a soldier fo na o mate sikro ma o mo bobo nkofo no o mo ba ya omo be bu a police soldier for no ka che omo se de omo ye ne enye na omo no a omo ba e kire no omo kra de ko musa si a soldier for no but omo timi di a soldier for no sunkuni enu na wodi bewe no saka to aso se Nyankopon ka che ne se wo be yi wo bi a wo pe asundue obi a odo nipa wotima na ebie mu so no owo enisuade hu a ono obe promote justice edi ama oman no be yi onukako a otesa edi ama oman no na no sa asem no keta kadi chat no hu ni sen ozu amida so fa anya mchira wai unse asem o kadi chat no Ghana na it means ye hia obi a ode justice ebebu oman proof laws ebeye djuma rules and regulations ebeye djuma pepepe bi na ni nyina me kan mo say justice ene Ghana no ye justice in ye djuma sana hu no sana bi de hu no na o de hu ni sa o se yeso nya ma ko court enu kure nya djuma na court no ko hwan ne to nya nipa lawyers ni judges nyina o nya nipa obo pejasika case ba na sika be say 2 billion 5 billion what the command is here obo mun ko baba so be kan sam na mawo ave later won ti case ni bio hwe Canada Japan what the obi nim kokot ana meboa no kre mi se sam nti hu hwi bia mo o se ya journey case ni ntia adi akosi hene date be ne o mo sa kokot se ya nhwe ya asam gra no ye nti hu bibia bio nyane na age gezi so etina so dem se onu se de Canada Japan ki kan ni ade nyina no ense eyade a o ya ade ni na chi no so se enu kure ni ho esum John 3:19 papa Yesu se we mom ni atam wo no se han ya be wi ase na so nipa dosum ese ni han ebiri se wo munwuma ye den eye boni ebisa kura no se ohun se obi a wo ye justice e wo ho a ya onu no be di o man so ama Ghana ye ho atoye ni a ebetimasi wo Nyankopon o petre ni obi osuro Nyankopon obi ene ni eden wo kokoduro no betu jidi anamon no de niema egu akwam ama ye Ghana fo Nyankopon enu bi no hope na se aba afiri akora bi ehonu dayem abreye ni a ene Nyankopon omoye na sa de na mra because Ghana na Ghana kura hwan so na mbe bisa wo no hwan anu dia binti mi nim ena wo so nim ena obi anim na Nyankopon so oye na dia o di hinta ni pade wo suspect no be fan hwese Nyankopon okosi ehini wo Israel mem 1 Samuel chapter 16 Oka je Samuel say onko be ma bi efra ni Jesse o mema makoma kwanson ese nwotwe onko ne busuom no ho na wayi Israel hene na Saul de
wapono firi so amana asem anyina to tu no firi so no se na wurade me kwa kasen no so de fa ho egu tuam na kɔ na me ama kyerɛ wo de ɛna ɔkɔkye papa yi no ne transe ɔbɔ amane no so ɔso o nyankopɔ ka sɛ ɔkɔ sɛ ɔbɔ afɔre ɛde ama wɔn enti ɔne ne man mmra ɛna ne ɛnwono wɔ tuam ekura no sɛ ɔde asi wɔ no se frɛ wo man nyina bra ne nyankopɔn sɛ ɔbɛkyerɛ de wɔnyɛ to wa start ɛna hɔ a ni ba pani no ba ko betranse second one ba ko di odi kan no pani no ba ma gramo na suntam nwi kama ne ho obeyie ana otujo na Samuel ohun sane ne tenten ne kase ene sane no ofata wo hene to ho ana so le so wo fa ngono de aguna pampam no wa de wo sine hene oni yankopon tiam na me bofo hey Samuel why mistake na wo ye no ehwe ne ho ne tenten ne tebia na me mpɛ no na onyankopɔn me hwɛ de nipa hwɛ na me hwɛ akomam anybody sin nkyɛn mienu bai third one ave sami ni nyina ba nyankopɔn simi mpu obi na Samuel busa oyi papa ne sɛ Jesse na o man wo mu nyina nie ketwa ka akire ɔno de o da wiram no mi sɛ wonkonkɔ hwɛ mi wian enti wɔkɔ wiram unia small boy no se ani am go frɛ no mra ngo fa no mra eminim de awurade bɛka ya ko wiram go fa David oduro fie bi ntwo no mu wa si o se pɛ kai ne nyankopɔn akasa wo se he we na me pɛ no sra no wo mu nyina ani no de mu good David apampam ɛna o sra no sɛ wo no ɛna obedi Israel so ama makoma atom yem so edi nyankopɔn dia wo nyine no won suspect no ɔno no betuma yi no. Hey, now Apostle Metwasi here, bet one ban say NDC o, say NPP o. I go bet me you me no yes in chen. Na de obi amponi ndase say we de enkobenya vote mpo na say go for kra be ebe pen se wo me di e kan no go for beto amana ma abadi aye o my Ghana so. Wonu say akui akui akama. Ai ama Isaiah 55 verse 8 no. Was it Awurade say enyam wo adwene enemy adwene nipa nyam wo akwan enemy Awurade akwan Awurade no see you so there nipa un suspect no obi adwene ko ho no ono obehi no tani yankopon ye na ade okay so tani yankopon ye na ade there obi abaka say we there enye hu say tambia yankopon o si hini wo Israel ana o tusu nipa bi wo Israel no obi di ayere adwuma enye de nipa ni so nye de nipa pe so tiase wo se Yesu Kristo oba Yankopon wo sa ba sasi so no wo se nyame na ne ba sasi so ebe ye bibi so wo da no sa na nipa hu no hwe se de o si ye wo da ne akwa Bible kwa sa Isaiah 53 verse 1 go ni wo se no oni ahonfe oni anu monyuma bima ne ho aye nipa fe ni ade edi Kristo ba no on personality mean beauty be na ba yo wo ba no ka anu on ba nipa superior bi a wo man mu na wo no carpenter ni sabe carpenter ni a wo ye nkonwa ni nua enu nua ho nba no enu ma no enyi se na ne yire so sese wo mi nyina ye hiafo a wo Bethlehem ho ko hye ne yam musume nkunu tab wo pie oyi ni pie akura gede oda obi agore na nkom se ne yadwuma na Awurade kasa saa mo nyiri enu oye n'adwuma wo ma hu se wo na ofiri so aba da be fra ni Nyankopɔn ba wo di ase enti nyame saa no oye na de o mani pe hu etu be hu na Nyankopɔn change atmosphere no na system no wo se changes abam me do ko 79 no emra jeje runs the treat o Ghana ha esore ye no Ghana change totally. Apostle fa won sema etwato etudwa ema ebusafo mo hwe. What ye ni? Metie ni ye pa. Oh, eti the American say bibia timi si. Okay. Ogbo ade Nyankopɔn etimi si sa bibia. O hwe ni panim. Okay. You on fa nipa bia so enya hwe. Daniel chapter 4 no 30
34th going no Nebuchadnezzar man ne da ne aboa no woni nka ho no ma o se onyankopon onfo onipa bia dasani bia enya hwe no de osoro asafo ene asase so nipa eye sene o yede okay God has no advisor oni so abofo kura nwene entra sinteki en nye conference and say meeting bi ento atoa agene na take from that decision no ono instructions na no ma go here come here do this do that instructions one no go dem nyina na won no go trust akotwe ndwe ya be ni wo ti so enti yangobo no o men Ghana ya ka say Christian nation but Christian nation no boni ya men na Israel so nyeden Israel kwa ho no kopie lukura no we wo musuba ye ditwo boni ya so ma asase so boni so so ama me boa Apostle so me kan no no kure enti si ye nyan krono corruption awudi akosu osumase asofo no bi ye adifo no bi ye any politicians no bi ye no nyango bo te so ohunu ya che nyame wo abotere enti 79 no ano oyi obi an suspect say be ma jeje no betuma be yesisi bibi ete sa ene bosi mu pawu kama fo ho tere so o ye house cleaning exercise power man yantie enebe hwede yakoso up to date hwede yakoso time yentimi bibi enkoye mu obi a ho kire nko a resources so wo wiase nyina so nyankopon ayedai wa ma ye bi ye hunu de mfanya ya bobosi agba abodi oni hodie andi si wo ba tio me sound no bisa me na me church the festival yo mate me ba we ntwato andi si wo ba ye omo ba na ndi si wo na MPP fo ba ye ko fo tam omo se MPP fo NDC fo anya sika bia kapre ni ho na ode ekoto epic me boa eno nso betra kunya so ye bia de be ma be ye we ye bia ko si se tam ofiri so NDC fo nso ba ye wo se omo se ko fo nso anyere anye hu omo anya hwe sika bia ni ho we ba o si sika ni ho ko fo akone dollar na $1 20 I can't remember it. Dollar, na $1 20. Kovuoko na anu ya 2008. You were 2020. And a dollar do say 5.6. 5 cedis. 60 pesos as I say. Ko say cedis. Why? NDC Fuaba. MPP Fuaba ko. Still, sikano, nyina na wo so. Ada. Enti na ya na sa nyeba ni na asino. Enti no yemo mpaye. The message Ghana for say, Yamon Pie, Yamsufre Yankopon, Dindi, Entina, as a cruise of war, can be a giant eating cost for them Cobon Pie. And the president here be a quantum parbonity, and we here, let me some. Or mind this year, yeah, bread. Now so Yame Wafa will be 8 million of the earliest year. So Yameso by Giania, no a G. And then deep water will be near soft water will be the Omoyan and yet home. And the Sakurano Diana was soon. Maybe I mean to mean Jetching. So, it could be true. It could be false. And now, Tabasano, a beer of this be home and one can, not almost so attack home, not ye quay near Bompire. And the Radiasi, you answer the Radiasi. So, be said beside me, send me far, Corana die home, the Ghana, who far home near Dina. Mr. You met me a canon. Apostle, number Ekaho, Emma Ashef. Mena Sapa, Yamishro, Usua. Many say we are Maminti. Who can be our empty? 0544. The number no 262614. 0544 262614. Anna 0207020011 0207020011 Apostle Adama Prempe God's watchman ana watamin kano na mi shiramo awura mo mo so bia refo yina wo Kristo di mu amen amen ebusia for enede so Apostle Adama Prempe wakata pepe
aba ewo mu eno nti ehu benya se wa mu obefa bi ade atoko to dwemu na wasene ede ama wadofo no mo so mahwe bi na suade bi a ewo mu no mo so omatimi afa bi na meka ne sa no so no subscribe na ebiem so no follow yen ewe IG page @tumagh_. Midi de na ama owusu a ene de yedi besia na me adoma yebesan edi enhwemu biem makramo.